Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, milostivog, samilosnog. Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, mir s vama gdje god da jeste. Evo nas ovdje opet u drugom predavanju ciklusa koji je zamišljen da u ovom nastupajućem mjesecu Ramazana, pa i u njegovim danima, pokušamo koliko toliko da se okoristimo ovim danima, a da bi se okoristili, naravno, neophodno je da to prati jedan vid spoznaje, saznanja o Bogu, o Ramazanu, u ovom konkretnom slučaju, o odnosu Ramazana i dove. Ovo su tri stvari, dakle uzvišeni Bog, Ramazan i dova, koju ćemo uz Božju pomoć, nadam se, koliko toliko približiti, objasniti. Kako Mevlana kaže, ako ne možeš more zahvatiti, a onda u veličini žeđi svoje ti se napij iz tog mora. Tako i mi smo došli, zasjeli za ovu sofru u nadi da će uzvišeni Bog da otvori srca, otvori vrata, spoznaje, a i mi da se spremimo i otvorimo, da postanemo pripravni, spremni da primimo te božanske podrhtaje, božanske vjetrove, te povjetarce. U jednom hadisu, u jednoj predaji kaže se inne fi dahri, u Božjim danima, u Božjem vremenu postoje dani kada Bog svoje povjetarce šalje, povjetarce milosti, dodire svoje. Dodire čega? Dodire duša, dodire srca. Zato im se ala ta'arrazahum, pa zato im se ti izloži. Tako bi trebalo i mi da se i mi pripremimo, da shvatimo mjesec Ramazana u ovom kontekstu ove predaje, da se izložimo tim povjetarcima. A da bi se to desilo, neophodna jedna spoznaja, podloga spoznajna, jedan marifet, kako i šta. U kojem odnosu stoji Bog, Ramazan i dova. Mi smo na prvom predavanju govorili o tome koliko je uzvišeni Bog nama blizu. Zašto je to važno? Čineći dovu, jer mi moramo znati kome se obraćamo, koji je to naš Bog, od koga mi tražimo, kome upućujemo dovu. Dakle, pitanje dove je neodvojivo od pitanja spoznaje Boga. Pa smo tada većinu našeg govora posvetili to ajetu 186. sure Bekare, u kojem se kaže pitaju te, a kada te upitaju robovi moji za mene, a ti im reci, u stvari, a kada te upitaju robovi za mene, nema ono a ti im reci, upravo u tome bio je naglasak i jedan od glavnih poenti ovog ajeta, ja sam uistinu blizu. Odazivam se molbi molitelja. Kada me zazove. Mi smo tamo rekli, tom prilikom, da ovom ajetu, koji dolazi, pazite, nakon propisa posta ramazanskog, što stoji, dakle, što govori jasno o direktnoj vezi dove i Ramazana. Dakle, uzvišeni Bog je toliko nam se približava i otvara vrata dove. Zašto Ramazan? Jedan od važnijih objašnjenja
temeljnijih, osnovnih. U kojoj vezi stoji Ramazan i dova? Zašto je između ostalo u Kur'anu stoje uporedo? Ovo pitanje se dakle nameće uporedo zajedno. Zato što mi u mjesecu Ramazanu kroz post, prije svega kroz post, dakle ustezanje od svega onoga ovog svjetskog, od onoga što nam je čak i dozvoljeno, ali u ovom mjesecu biva zabranjeno, a to s druge strane znači okretanje uzvišenom Bogu. Znači post znači samim tim što se mi uskraćujemo od, ako Bog da, i zabranjenih i dozvoljenih stvari, mi smo više pripravni da se okrenemo Bogu. I to manje više, dakle, uopće ne sumnjam u to, da smo svi mi pojedinačno doživjeli ta iskustva. Da u mjesecu Ramazanu osjećamo jednu lahkoću, jednu ponesenost, rasterećenost, spremnost, jednu mnogo veću spremnost nego drugim danima da se obraćamo, da upućujemo dovu. Ramazan ima jednu takvo jedno mjesto, podlogu jednu takvu, to je jedna takva posuda vremena, u vremenu kada čovjek s jedne strane priprema se, biva spremniji, pa nije ni slučajno da i noć kadra dolazi u zadnjim dijelovima mjeseca Ramazana. Dakle, nakon jednog perioda kada čovjek već prođe jedne stepene čišćenja, iz dana u dan biva pripravniji, onda nam kao kruna dolazi noć kadra. Noć kada je objavljen Kur'an. Mi smo rekli da mjesec Ramazana jeste mjesec Božiji. Mjesec sofre Božije. Rekli smo da je to nebeska sofra. Dakle, u tom kontekstu, dakle, s jedne strane, uzvišeni Bog se u ovom mjesecu nama pokazuje više nego drugi dan, uvjetno rečeno više, jer Bog je uvijek prisutan, uvijek i svugdje na svakom mjestu, bez da mijenja taj intenzitet, uvjetno rečeno, ali u mjesecu Ramazanu postoje ti posebni lahori. Između ostalog, u mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an, noć kadra. To znači okretanje, potpuno okretanje, dakle, potpuna milost koja se spušta od strane Boga ljudima. U takvom mjesecu, kada čovjek čini post, odgovor čovjeka jeste dova. Dova jeste u stvari odgovor na Božji poziv. I zato kada se kaže u hadisu, a mi ćemo se vraćati na ovaj hadis, kada se kaže da je dova srž ibadeta, je upravo u tome, u okretanju Bogu. Mi imamo post na kraju krajeva jedan od većih ibadeta, više naglašeni u islamu. Namaz je kruna svih ibadeta, najsavršeniji oblik i sadržajno i formu i tako dalje. Ali samo za dovu se kaže da je srž. Zašto je dova srž ibadeta? Jasno je dakle zašto, koje vezi stoji Ramazan i dova. Sada smo to malo objasnili. Ali zašto srž ibadeta? Zato što svekoliko stvaranje Božije je samo i jedino radi toga da čovjek, kako je sam rekao uzvišeni u Kur'anu, da čovjek spozna uzvišeno. To je krajnji cilj stvaranja, da čovjek se upozna s Bogom. Upoznavanje s Bogom podrazumijeva okretanje Bogu. Čovjek koji se okreće u dovi, znači uspostavlja tu vezu. Uspostavlja vezu s Bogom. Bog to voli. On to traži. Znači sve je stvoreno da bi mi došli ovdje, okrenuli se Bogu i spoznali ga. Da bi mu se obratili. Dakle, svaki ibadet za cilj ima, upravo svaki ibadet ima za cilj to da čovjeka okrene i uspostavi tu vezu s Bogom. Od sadake, dakle, i onoga što mi kroz imetak, ibadet koji činimo kroz imetak, davanje kroz sadaku, kroz zekijat, tako dalje, i obavezne i neobavezna davanja.
i post, i dakle sve. I namaz na kraju je samo radi toga. Cilj krajnji jeste uspostavljanja te veze. Gdje ta veza dolazi do najboljeg oblika, do najuzvišenijeg oblika, najčvršćeg oblika, jeste upravo u dovi. Zato je rečeno, dova je srž ibadeta. Jer svaki ibadet sa sobom bi trebao, dakle, tako i to mi bi trebali da i druge oblike ibadeta upravo je tako i gledamo. Dakle, nastojanje uspostavljanja te veze sa uzvišenim Bogom. Govorit ćemo i dalje o tome kroz ovo drugo predavanje i sljedeće. Namjera nam je da prve postavke sve više razrađujemo, nadopunjujemo, tako da slušaoce molim, gledaoce, da koliko toliko prate cijeli nit izlaganja, jer okvir je takav da mi ne možemo sada teme, moramo kroz više predavanja da ih objasnimo, pa da ne gubimo nit tog predavanja. Mjesec Ramazana, rekli smo, je mjesec sofre, Božije sofre, nebeske sofre. Šta je to? Pa pokušat ćemo, mislim, do sad je i postalo prilično jasno, ali evo, da vidimo kako Kur'an na tu stvar između ostalog gleda. Zanimljivo je da jedna cijela sura u Kur'anu se zove El Maide, sofra, odnosno trpeza. Kako god prevodili, isto dođe. Trpeza, odnosno nebeska sofra, a vezana je za Havarijune Hazreti Isa, znači njegove ashabe, njegove najbliže one pomagače. U suri Trpeza, koja opet, naravno, po sebi ima vrlo zanimljivih tema, pri kraju te sure, dakle, na 112. ajetu pa nadalje, kaže se, a kada učenici rekoše, Havarijuni učenici, jel? Iz qala al-havarijune, ja Isa ibn Merjem, hel jestati'u rabbuke an yunazzila alejna ma'idetam minas semai. A kada učenici rekoše, o Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče, bojte se Boga ako ste vjernici. Dakle, njihova molba, zahtjev, molba Isa upućena i imala je, dakle, vidi se ovdje, dakle, jedan oblik, pa kažemo prijekora, jel, odbijanja Hazreti Isa da odgovori odmah na njihovu želju. Bojte se Allaha ako ste vjernici. Jer pazite, to se shvaća iz odgovora nastavka govora Havarijuna. Jer oni rekoše, mi želimo da s nje jedemo i da srca naša budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Iz njihovog odgovora u stvari razgovora, nastavka, nakon što Isa njih upozorava, bojte se Allaha, a oni će na to, a mi bi htjeli da jedemo i da nam srca budu smirena. Dakle, srca nisu bila smirena do kraja, tražila su nešto više, nešto dublje i da se uvjerimo da si nam istinu govorio. Kao da do tada nije isti, kao što bi, jel, zar nije bilo dovoljno? Zar to nije bilo dovoljno što Isa, a.s. do tada uradio i pokazao od svojih mudžiza i tako dalje? I ono što je najveća mudžiza, pazite, jedna vrlo važna stvar, svih poslanika, pogotovo našeg poslanika, jeste govor Božiji, odnosno ta mudrost. Razumijete? Mudžize i kerameti su samo potvrda istinitosti riječi poslanikovine. Oni nisu osnova. Osnovna poruka, cilj slanja poslanika jeste da dostave Božju riječ, mudrost, odnosno spoznaju, znanje. Selman Farsi, vi znate tu priču, on kada je došao poslanika da upozna, zanimljivo je, jel, sve to što se dešavalo kroz život i na kraju taj susret Selmana Farsija s poslanikom,
On nije tražio muđize i keramete, nego je postavio jedan dan jedno, drugi dan drugo, treće pitanje i rekao ti si poslanik. Znači njemu je bilo, i kao neki drugi ashabi, neki drugi ljudi, njima je bilo dovoljno Božja, ta riječ poslanikova da shvate njegovu istinitost. Muđize i keramet su za, da kažem, za širu publiku, širi puk, obične ljude, oni koji traže nešto materijalno da opipaju. Naravno da to ne treba osuđivati, jer čovjek kao čovjek, jer neko ko tvrdi da je u kontaktu s Bogom, naravno da se očekuje da on i pokaže tu svoju relaciju kroz muđize i keramete. Ali u svakom slučaju, dakle, primjećujemo jednu dozu, dakle, hajde da kažem, manjkavosti Havarijuna. Mi želimo da s nje jedemo i da srca naša budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Kale Isa ibn Merjem, Allahumma rabbena anzil alejna maideten mines semaj. Isa, sin Merjemin, reče, o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude prazni i prvima od nas i onima kasnijim. I čudo tvoje i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Pazite, završavam sa sljedećim 115. ajetom. Allah reče, ja ću vam je spustiti, ali ću one među vama koji poslije ne budu vjerovala kazniti. Kaznom kako nikoga na svijetu neću kazniti. Dakle, ta molba Havarijuna da se spusti trpeza, materijalna trpeza, kaže se da je bila riba. U predajama se kaže da je bila riba. Dakle, kad već tražite, dobit ćete, ješćete vi sa nje, dakle, ali ona je takvog karaktera, dakle, potpuno očitovanje. Znači, više nema, uopće ne bi trebalo više nikakvog oblika sumnje da bude. Ako i nakon toga bude, dakle, ja ću vas kazniti kaznom kakvom nikoga nisam prije. Uglavnom, Havarijuni, dakle, ova priča govori o jednom njihovom stepenu, naravno, a naša trpeza ovog umeta jeste mjesec Ramazana. Dakle, mjesec kada je spušten Kur'an. Mislim, riba, meso ovako, voće ovo ili ono. Pa Hazreti Musa'ov narod je imao 40 godina, je bio hranjen s neba, pa i opet na kraju, i na to su se pobunili. Jer to je u krajnjem, a saberite oduzmi, to je materijalna stvar. To je nešto od ovoga svijeta. Ono što Bog od nas očekuje jeste da tražimo uzvišene zbilje. Da jedemo sa nebeske sofre. Zato ovaj umet ima ogromno veliku prednost i Božju milost što nas je počastio jednom takvom sofrom. Sofrom objave njegove posljednje riječi, koja će ostati neizmijenjena do sudnjega dana i koja je uputa svim ljudima, pazite, ne samo na ovom svijetu, nego i na budućem svijetu i s drugim svijetovima, dakle, ona je uputa. Mi smo za jednom takvom sofrom, u jednom takvom mjesecu. To je bilo Božje obraćanje čovjeku, a odgovor čovjeka njemu, uzvišeno, jeste dova. Imam Bakir u jednoj predaji kaže, Bog se najviše, najbolje, najveće očitanje Božje jeste u Kur'anu. Dakle, svi su znaci Božji, sve stvoreno je znak Božji. Znak po sebi nema ništa osim da ukazuje na označeno. Nadati se, imam za namjeru da o tome govorimo što je veoma zanimljivo, važno nama, da shvatimo, dakle, ovo položaj svega stvorenog. Sam Allah Đelešan kaže da su sve to znaci. Šta bi trebalo da bude znak? Znak nema ništa od sebe osim da je znak, a to jeste da ukazuje na označeno. Znači, pogled naš ne treba da se zaustavi na znaku, nego da nas znak vodi na označeno. Sve stvoreno su znaci Božiji. Najveći znak među svemu tome jeste Božja riječ, Kur'an. Tako Imam Bakir kaže da se Bog najbolje, dakle svoju najveću manifestaciju, najbolji opis Božji jeste upravo
u Kur'anu. Dakle, kao zaključak ovog današnjeg izlaganja možemo reći da je mjesec Ramazana mjesec Božije sofre koja je kao nijedan umet koji nije bio počašćen nečim takvim mjesec kada mi treba da se okrenemo Bogu, a naše okretanje Bogu jeste kroz dovu. S druge strane, da bi činili dovu, mi moramo znati onome kome se obraćamo. Upravo zato pitanje mjeseca Ramazana dove i spoznaje Božije su neodvojiva pitanja. Kada govorimo o Bogu, kada želimo da spoznamo, kada Kur'an nam pisuje, kada mi nastojimo da spoznamo, dakle, to je neodvojivo i od pitanja dove. Jer kome se mi obraćamo? U samom ajetu kaže se, ja se uistinu odazivam molitelju kada me zazove, kada mi uputi iza da'ani, kada se meni obrati. Pitanje je, jel, često, pa zašto nam se dove ne mi činim dove cijeli život, kaže, a ne ispunjava mi se. Pa gdje je taj Bog, kakav je, zar je on milostivi i samilosni, jer uvijek se pozivamo na njega kroz Bismillahirrahmanirrahim, koji je milostivi i samilosni, i tako dalje, i tako dalje. Pa zašto mi se dova ne ispunjava? Naravno, više je razloga, ali najvažniji razlog jeste onaj koji se da shvatiti iz ovog ajeta. Iza da'ani, kada mene zazovu. Zato je spoznaja važna. Koga to mi zazivamo? Bog kaže, kada mene zazovu, ja sam sigurno blizu i odazivam se molitelju, onome koji upućuje dovu. I kao što veliki Mevlana kaže u skrušenosti prema Ataru, koga vidi većeg od sebe, kaže Haft šahre eškra Atar gašt, mahenuz andar hamme jek kućejim. 7 gradova ljubavi Atar je prošao, a mi smo još u krivini sokaka jednoga. Tako je ovo naše druženje, ovo naše obraćanje je tek jedan korak u jednom sokaku od gradova. Naravno, asocijacija za 7 gradova, ovdje je 7 onih gradova o kojima Atar govori u svojoj poznatoj poemi Govoru ptica. Do idućeg viđenja, do idućeg predavanja želim vam svako dobro, ma gdje da jeste. Esselamu alaikum.